ɗen fensita ɗo aya qur'an nokku ka Allah daari ɗon bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Allah daali wota on jaɓu ngurdan aduna lannayɗan ɗayna on. fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum wota ɗaynu on billahi fi Allah al-gharur o ɗaynowo. Al-gharur on ɗon ɗaynowo on ɗa wawi wonde aduna no wawi wonde iblis shaitan. Joni non al-mufassirun wawɓe ɓen tafsir ɓe taski aya on ko Allah ini kon wota on jaɓu aduna ɗayna on. Konon ɗum min at-tabi'i an tara safinata fil ma'i walakin min al-khatar an tara al-ma'a fi safina. Ko normal no hani yayi u bato ka nder ndiyam. Problem o ala bato ko ka ndiyam do adogude. Kono non wono hulɓini sai yiwɗa ndiyam fuɗɗike natude ka nder bato. Kono non no hulɓini sai ndiyam fuɗɗi natude e bato on. Minat tabi'i wo ko naturel ko normal an tara safinata yayi u bato fil ma'i ka ndiyam. Ɗum haray no hani na hunde non. Walakin kono non minal khatar no jeya e ko hulɓini an taral ma a fi safina sa fuɗɗike yide ndiyam ɗan no natude ka bato. Kono woni ɗum kun anta fi qalbi dunya wala taj'ali dunya fi qalbika. An neɗɗo on ɗa wawi wonde ka aduna hutora kala ko woni ka aduna ko fima Allah tagani ɗum meta jaɓu aduna on nata ka ɓernde ma ta waɗu aduna on ka nder ɓernde ma. Ko an neɗɗo on duwa wonde ka ɓernde aduna on meta waɗu aduna on ka ɓernde ma. Ko ɗum woni hino hani yayi u bato wangal no dogude ka hoore ndiyam ka maayo. Kono non no hulɓini sai ndiyam ɗan ka maayo fuɗɗi natude ka nder bato. Paske ɗon haray ɓe ka bato yolotoni. Awa no hani yayi u tagaɗo ka aduna ɗo himo hutora piiji ɗin ka aduna ɗo. Ɗum na hunde non. Kono no hulɓini sai o ƴetti aduna on o waɗi ka ɓernde makko. Paske haray o yolotoni. No andirɗa non si bato on woni ka hoore ndiyam problem wo ala. Kono non si ndiyam ɗan naati ka nder bato ɗon ko problem. Ko non kadi an neɗɗo on ko wonata kon ka aduna ɗo gollitira piiji wonɗi ɗin ka aduna ko fima Allah tagi ɗum problem o ala. Kono non sa ƴetti aduna on a waɗi ka ɓernde ma ɗon no hulɓini. Ɗon haray a fokkiti yolagol parce que a tenata a wata rondade aduna on. No andirɗa non bato on o wawata yo ndiyam ɗan ka maayo fo wonu e makko e pi o humba ɗon kadi o wona e jam. Ko non kadi an neɗɗo on aduna on wata wonde ka nder ɓernde ma wona e jam. An non ɗa wawi wonde ka aduna wona e jam. Kono non ta waɗu aduna on ka ɓernde ma. No andirɗa non bato on no wawi dogude hoore maayo ngore océan Atlantique on problème o ala. Mais si ndiyam ɗan ka maayo fuɗɗike natude ka nder bato ɗon ko problème. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة أغناه الله من خير مال وأيده من غير جند وأعزه من خير أشيرة. وتقعد on tuma kala o yaltini hoore makko e nder geddi ɗin geddi jaasinayɗi ɗin goɗɗo wirtayɗi ɗin goɗɗo fanɗina fi makko o yayi e koko innete dewal ko teddinta kon fi tagaɗo wosi o waɗi ɗum Allah waɗanaymo piiji tati. Akhnahu llahu min khayri malin. Allah alɗinaymo hara o jogaki mbuuɗi paske ngalu kaka wonki woni. Wa ayyadahu min khayri jundin o sembina fi makko e ɓaawo konu
araw mara kono me fi makko no sembi no tiiɗi. Wa azahu o teddinamo min khayri ashira e ɓaawo gorol makko ngol. Wa qala alayhi salatu wassalam, man ahana khamsa khasira khamsa. Man istakhaffa bil ulama'i khasira ad-dina. Wa man istakhaffa bil umara'i khasira ad-dunya. Wa man istakhaffa bil jirani khasira al-manafi. Wa man istakhaffa bil aqriba'i khasira al-mawadda. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isha. Nelaɗo maki yimɓe jowono woodi ka aduna ɗo, sa yawi keɓe a perda e piiji jowi. A yawoto tun ɓen ɗon jowo Allah ɗawe kadi piiji jowi. Arano on, man istakhaffa bil ulama'i, kala yawiɗo karamokoɓe ɓen gandiɗuɓe ɓen khasira dina, o perda e dina makko ka. Paske ko ɓen ɗon yetoto mo ko honno waɗirta dina makko ka. So minimisi ɓen o yawitike fi ɓen, o perda e hella dina makko ka. Wa man istakhaffa bil umara'i khasira dunya, kala yawiɗo lamɓe mum ɓen o perda e gurdam makko aduna ɗan. Paske ko kamɓe Allah halfini ɗum. Wa man istakhaffa bil jiran khasira al manafi, kala yawiɗo kawtalɓe mum ɓen o perda e nafaji iwrayɗi ɗin e kawtalɓe makko ɓe yaa e makko. Wa man istakhaffa bil agriba'i khasira al mawadda, kala yawiɗo musiɓɓe mum ɓen gorol makko ngol o perda e giggol maɓɓe ngol, ɓeydatamo. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isha, kala yawitiɗo fi ɓeygu mum o perda e gurdam welɗan ka suudu. Ɓay ko ɓeygu ma moƴƴinante plawe welkoy, arrangane dankikin no faaliraɗa non, régla suudu fo no faaliraɗa non, mais sa yawittike mo a minimisi fi makko o habbotoma ka suudu, kanko kadi ara e gurdam moƴƴan ka nder suudu, a heɓata ɗum. Be sa yaltu yawɗa ka tarawo ka yaasi e ɓoyta ɗum, par ce que ɗa yawitimo ɗa yawanimo. Wa qala adibum min al udaba'i, gando e nder gandiɗuɓe ɓen inni, man iltamasa arba'an bi arba'in iltamasa ma la yakunu. Piiji nayi no woodi ka anna ɗo. Sa inni a ɗaɓɓirayɗi laawi nayi a heɓataɗi. Piyun ara nun kun, man iltamasa al jazaa bir riya'i iltamasa ma la yakunu. Kala innuɗo o gollira e piiji ɗin fi yiingo, o inna kadi noon mo faalayo Allah yoɓumo, o ɗaɓɓi ko heɓotako. Man iltamasa mawaddata nnasi bil khilja iltamasa ma la yakun. Kala ɗaɓɓuɗo yo yimɓe ɓen yiɗumo, mais e hoore ñaaɗangol ɓe impose hoore maɓɓe, a ɗaɓɓi ko heɓotako. Ata ñaaɗande goɗɗo fi yo yiɗe, na ñaande ɗum ɗaɓɓirte. Wa man iltamasa mawaddata al ikhwani wa wafa al ikhwani biduni wafa'in iltamasa ma la yakun. Kala haɓɓitiɗo musiɓɓe ma ɓen be ɓe hunnane aadi, e hoore noon an a hunnantaɓe aadi, a ɗaɓɓi ko heɓotako. Wa man iltamasa al ilma birahati l jasadi iltamasa ma la yakunu. Kala ɗaɓɓuɗo gandal, o inni mo faalayo heɓu gandal kono e hoore fowtere ɓandu, a ɗaɓɓi ko heɓotako. Parce que sa janga e be tampa. Wa ruwiya annahu alayhi salatu wassalam kharaja ala ashabihi yawman min al ayyam faqala kayfa asbahatum, قالوا أصبحنا مؤمنين بالله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما علامة إيمانكم؟ قالوا نصبر على البلاء ونشكر على الشكر على الرخاء ونرضى بالقضاء.
فقال عليه الصلاة والسلام أنتم المؤمنون ورب الكعبة. nelaɗo jandego o yaltuno tawi sahabaɓe makko ɓen no jooɗi onni ko on no finirɗon hande. ɓenni men fini meɗen gomɗini Allah. onni ko on ɗum hollata hiɗon gomɗini Allah. ko noni seede on, ko noni sayn on, ko noni maande, ko noni alama ko hollata hiɗon gomɗini Allah. ɓeni ko piiji tati. nasbiru alal bala'i, si masibo albala yani hoore amen men muñño. wa naskuru alal rakhai, si Allah hoynani men jarnamo. wa narda bil qada'i, kala ñaawore ko ñaawe amen men yarlo, men jaɓa men weltora. ko ɗum ɗo holli meɗen gomɗini. faqala alayhi salatu wassalam, nelaɗo ini ɓe antumul mu'minun wa rabbil kaaba, mi wondiri jeeɗo on suudu kaaba ndun, onon hiɗon gomɗini. ko gonga ko en ɗon ko hiɗon gomɗini, si tawi ko ɗiɗo tati woni jikkuji mon ɗin. walidhalika qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya aisha inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti alayhi ma la yu'ti alal unfi, rawahu muslim. nelaɗo yetike ɓeygu mum aisha onni he ko an Allah ko waɗuɗo doyi, himo yiɗi kadi ko innete waɗugol doyi, himo okkora kadi e nder waɗugol ngol doyi konko okkorta e nder waɗugol doole. kon woni ɗum, sa ari a jeeji goɗɗo a heɓali, wona say sonkanɗamo yennuɗamo heɓirtamo ko faalaɗa ko. donc Allah inni kanko tigi ko waɗuɗo doyi piiji makko ɗin, e piimo yiɗi kadi doyi on. wa qala aidan ya aisha alayka birrifqi, o inni aisha mi yamirima waɗu doyi, piiji ma ɗin fo waɗira doyi. fi hon ɗum fa innahu la yadkhulu shay'an illa zanahu wala yunza'u min shay'in illa shanahu. woni par ce que o waɗugol doyi kala ka ɗum naati labete. doyi on labinay hunde nden, kala ko waɗira doyi haray no laba. o inni me kala ka doyi on itta hara ko doole wona joni waɗirede, o inni kanay. kala ka waɗirgol doole naati ɗum kaninay hunde nden, mais kala ka doyi on applica labinay hunde nden. o inni kadi kanko Allah himo okka e nder doyi on konko okkata e nder doole. ko ɗum waɗi si nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wondema man yuhramu rifqa yuhramul khayru kulluhu, kala mo Allah ɗawi o waɗugol doyi haray a ɗawama moƴƴere nden fuu. subhanaka allahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.